Sad je reda, pošto smo ih lepo dočekali, da se lepo i poslužimo. Tako je. Braćo seljaci, I da otnemo zašto. junaci, ajmo da uđemo unutra malo da se počastimo u njihovom trošku. Ajmo. Mesna zajednica Miločaj, zaplena se vrši prvi put u Srbiji u selu Miločaj. Da se zna. Evo ovako. Daj mi se. Jedno govno manje. Evo, mestani Naprednjačkim govnima ovdje nije mjesto. Ostavili su posluženje. Izbacuju Srpsku naprednu stranku, to starije mesne zajednice Miločaj i Kovač. Zastava ostaje. Ajmo da se poslužimo o trošku SNS-a. Ima piva, ima soka, ajde vamo uloci! Naprednjaci časte, ajde bre u pičku materinu bre! Ajde časte naprednjačke govna, ajmo! Mesna zajednica Miločaj je prva mesna zajednica u Srbiji koja je oslobođena od ovog šama. Izvolite, što se plašite, ajde unutra! Ima jeftina jafa. U Miločaj nisu došli. Nisu smjeli da dođu. Neće ni vatra ova govna da gore. Da gađamo jajima možda. Dakle, naprednjaci, ako ste pametni, odustanite na vrijeme. Bacite to na gomilu, idemo da se počastimo trošku naprednjaka, ako hoće ne gori, ako neće. A inače, ovo je biračko mjesto broj 64 u Kraljevu. Na prethodnim izborima Vučić je ovdje izgubio izbore, to je Terzić je izgubio izbore. Miločaj je oslobođen. Ovo je bitno da više ne bude u njihovom posjedu. Ajde, poslušajte se slobodno, ovo je sve naši ljudi, ovo smo mi platili i plaćali smo godinama. Jebali su na majku majčinu, više, ajde sad uzmite pivo, poslušajte se. Naprednjaci nikad nisu ni bili domaćini rakije, nema. Jafu smo vam izveli, SNS pošalti Miločaj. Mi ćemo da ostanemo ovdje do duboko u noć. Još jedan pozdrav iz prve slobodne mesne zajednice, iz prvog slobodnog sela u Srbiji, selo Miločaj kod Kraljeva.